Nyauteliki final, nyauteliki trofi, kur Emiliano Martinez orang abgol jongga Argentina, ubelek kai bat ke klub Aston Villa. Sechisin ngap yang sobhai pikir lok pa jonga ki pekerjaan nak por bat ke kerpatru ikibat temai. Sebhaban share, like, subscribe, berahai. Kejing ya lenti jong Emiliano Martinez kalong kapa pelasisa habaro kirangel kai football hakini kisnem kiba menta nadu bayok kur ya ka fakop hadu ka FIFA World Cup pelpen i ka mesim kejingel kai ke baskem mat kejing da ka baklan ba kejing kun final namar new teliki final bat new teliki trophy kejing ya lenti jong kapan i bahaba poi ke por ke bakrau ujuyeng rang ba daga penta kan hun jong kejing kai jong ha Copa America bat ke Valisima kapan long ku we nekirang abkol bat bitpa namar Dibu Martinez oleh job habaro kejing kai final ba poi menta kumta kita ki hinyo teliki trofi ki hinyo teliki final kawai ka fakop persai ka Arsenal ha arjar arpeu ka baar Community Shield persai ka Liverpool bat ka balai ka Copa America persai ka Brazil bat ka basau ka Valisima persai ka Italy bat ka basan ka World Cup persai ka France bat ka basan ka Copa America persai Colombia hausnem arjar arpsau bat menta stai ke UEFA Europa League persai ke Febru tausnem kumta Emiliano Martinez layo kur nyauteliki trofi bat nyauteliki final sau teli nagari Argentina bat markawai naki klub jong English Premier League kumta ngila ban ong bun kirang lekai jong football kirang yo mat ikan ambrem haba poi ke final Dre Dibu Martinez orang abgol jong dari Argentina bailek kai mentana klub Aston Villa ju yo mat ya katakan namrem habaro ke nyutri kiba poi final bat menta oleh kur nyutri ki trofi hak jilek kai jong hak football parlok tang tik kubor kublai sibun.